cyari cyumweru cyose cy'ibyishimo ku bakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda kuko nibwo hakinwemo imikino 7 mu nkera y'abahizi yatangiye APR FC ikina n'ikipe ya Power Dynamos mu gihugu cya Zambia muri Stade Amahoro. Iyindi mikino yakomereje muri Kigali Pele Stadium ariko ku cyumweru tariki 24 Kanama 2025 isorezwe muri Stade Amahoro. Wari umunsi wayo wa gatatu isaha 9 ikipe ya Polisi yabanje gukina n'ikipe ya Kigali yari ya mbere n'amanota 6. Aya makipe yombi yanganyije ubusa ku busa ariko nk'uko amategeko y'irushanwa yabiteganyaga buri mukino wose wagombaga kurangira habonetse ikipe itsinda bateraga penalty. Iryo ni ryo tegeko ryakurikijwe maze Polisi yegukana intsinzi kuri penalty 5-3 yuzuza nayo amanota 6 yitinganya n'ikipe ya Kigali zose zikaba zari zinazigamye igitego kimwe. Ku isi saa 12 muri Stade Amahoro hakurikiye umukino wa kabiri wahuje ikipe ya Azamu na APR. Hari ukwibaza ese APR irongera itakaza umukino cyangwa igiye gutsinda ikipe ya Azamu byibura isoza irushanwa ibonye intsinzi. Gusa disi abakunzi ikipe ya APR FC bari bafite icyizere mbere y'uko umukino utangira. Oya yewe ibyo ntabwo bigomba gushoboka. Nta mpamvu ni uyu munsi nizeye yuko rwose tuyitsinda tukayikubita n'uvuga ngo twatsinzwe na Polisi urumva, ariko uyu munsi turashaka amanota 3 kandi turayikuraho amanota 3 kandi ndabyizeye turayitsinda ibitego 3. Ubwo rero twebwe twaje nko mu butembere cyakora tugiye gutsinda Azamu twitane ntabwo tuyitsindwa kubera ko barize bihaje bakoze imyitozo ihaje bamuteguraga shampiyona kugira ngo agerageze abamenye neza. Ubungu bamaze kubamenya ubungu bagiye gushyiramo 11 biwe niba tagira icyo bageraho turamubwira ati rero wa mutoza we wagiye mu nzo. Uyu mukino wabaye ku mugoroba abakunzi b'umupira w'amaguru bari bake muri Stade Amahoro. Umukino watangiye wihuta wegeranye cyane, umupira ukakinirwa mu kibuga mo hagati. Ku munota 24 William Togi yashyizwe hasi mu rubuga rw'amahina na Yero Diaby wa Azamu, umusifuzi yemeza penalty. Iyo penalty yatewe na rutahizamu Djibril Sheikh Ouattara ikorwamo n'umunyezamu ikipe ya Azamu Zubair Foba. Iminota 30 y'umukino amakipe yombi yakiniraga cyane mu kibuga mo hagati akora amakosa menshi harimo no kurenza umupira mo cyane. Mbere y'uko igice cya mbere kirangira umusifuzi wa kane yongeye iminota 4 y'inyongera. Ku munota wa kabiri w'inyongera Azamu FC yatsinze igitego cya mbere ku mpira watanzwe nabi n'umunyezamu Ishimwe Pierre. Umupira usanga rutahizamu wa Azamu FC Zidane Sereri atsinda igitego cya mbere cya Azamu FC. Attention kora amakosa goal! Azamu FC bayihera impano Azamu cyanyoye. Igice cya mbere kirangira ikipe ya Azamu FC itsinze APR FC igitego kimwe ku busa. APR FC yagarukanye imbaraga nyinshi mu gice cya kabiri itangira gusatira izamu rya Azamu ishaka igitego cyo kwishyura. Hari umupira wazamukanywe na kapiteni Niyomugabo Claude ateye ishoti rikurwamo n'ubwugarizi bw'ikipe ya Azamu. Ku minota 55 Azamu FC yatsinze igitego cya kabiri ku mpira watanzwe uteretswe usanga Yahaya Zaidi wari wenyine ashyiraho umutwe umupira ujya mu rushundura. Tasimerazo goal! Sometamu mutwe nk'uw'imfizi intama Azamu 2. Ku minota 70 APR FC yakoze impinduka ebyiri. Mamadusi na William Togi basimburwa na Mugisha Gilbert ndetse na Hakim Kiwanuka. Nyuma yo gukora izi mpinduka APR FC yiminjiye amagafu isatira izamu rya Azamu FC harimo umupira wahinduwe na Ombolenga Fitina mu rubuga rw'amena usanga Djibril Sheikh Ouattara ahagaze neza atereka mu izamu ariko ku bw'amahirwe make umupira ntiwajya mu rushundura. Iminota 10 ya nyuma y'umukino APR FC yagerageje gusatira ishaka igitego kimwe muri 2 ariko abakinnyi b'ikipe ya Azamu FC bakomeza kugarira neza. Umukino warangiye ikipe ya Azamu FC itsinze APR FC ibitego 2 ku busa mu irushanwa ryateguwe n'ikipe ya APR FC mu rwego rwo kwitegura umwaka utaha w'imikino 2025-2026. Umukino wari wabanje Polisi yari yatsinze ikipe ya Kigali kuri penalty 5-3 nyuma yo kunganya ubusa ku busa mu minota 90 isanzwe y'umukino. Ibi byatumye ikipe ya Polisi yegukana igikombe cy'inkera y'abahizi kubera ko yinjije ibitego byinshi muri irushanwa. Azamu yo muri Tanzania yabaye kabiri mu gihe ikipe ya Kigali yabaye ya gatatu. APR FC yateguye irushanwa yasoreje ku mwanya wa nyuma. Polisi ya mbere yahawe miliyoni 5 mu gihe ikipe ya Azamu FC yo muri Tanzania
yegukanye umwanya wa kabiri yahawe miliyoni 2. AS Kigali yabaye gatatu na APR FC yabaye ya nyuma muri rushanwa yiteguriye zatashye amaramasa. Benshi bati ese koko ni bya pre-season cyangwa se dutangire tuyitabarize mu gahinda kenshi k'abafana ikipe ya APR FC bati no bwa mbere tubaye abanyuma mu irushanwa iryo ari ryo ryose kuva ikipe yashingwa mu 1993, ariko abamarangamutima bo bararize bati ni gute dutegura irushanwa tukarisoza nta nota na rimwe dufite. Abajya kure bati reka tubyemere ko ari pre-season, ariko se yaba ari pre-season gute hari ikipe yakwifuzwa gutsindwa imikino yose? Igisebo nk'iki ni ikipe yakifuza. Abafana ikipe ya APR FC bati umutozo wacu nadahindura nta mezi 3 azamaraha. Gusa ibi ni bya APR FC, ariko titre z'inkuru ziragira ziti Police FC yegukanye irushanwa ry'inkera y'abahizi ryatewe n'ikipe ya APR FC. Guhera iri rushanwa ryatangira twebwe abafana ba APR turababaye twebwe ntago turi kwishimira ukuntu ikipe yacu iri gukinisha. Nareke kuza kuyikinisha mu bufindo, nabanzemo 11 bafatika batsindwe tubabone batsinzwe tubyemera. Ikindi kintu tutemera mu buyobozi nta muzamu dufite. Kuva izi match zatangira biragaragarira abantu buri muntu wese n'igitambambuga cyangwa kitazi umupira kirabona umuzamu ibintu ari gukora. Baverenze baramurekuye, ariko ubuyobozi mutwihanganire budufashe n'abafana ba APR turabwinginze budushakira umuzamu apana sebwa bashaka n'umuntu umurenze. Dufite ikipe nziza, ikipe yacu ni nziza, ariko umutoza ikinisha nabi akayivangavanga. Ntafata ikipe ya mbere gafate iya mbere ko dufite abakinnyi beza kuko tababanza ngo bakine. Dufite umutoza nawe twabonye ari ikibazo. Umutoza aho kugira ngo asimbuze igihe cyanyacyo asimbuza nyuma y'igihe, aho kugira ngo abikore neza akaguma kuba gutera agahinda abafana ba APR. Ikintu nyeri sigengewe inyeretse umutozo wariwe. Aho nanone ntago umutozo wa mubreming 100%. Abantu abayobozi ba APR bakurikirana ahantu abakinyi baba inyuma y'ikibuga nyine imyitwarire yabo, kuko bose ubona ritimo yabo iri hasi nta bushake bakigira. APR ya kera yabakikopa musowe y'ababasira swaga batanga amaraso kabisa. APR FC igiye gukomeza kwitegura Sekafa Kagame Cup na Pyramide muri CAF Champions League. Na ikipe ya AS Kigali na Police zigiye kwitegura itangira rya shampiyona y'u Rwanda. Azamu yo iraguma mu Rwanda itegura umukino wa gicuti ifitanye n'ikipe ya Rayon Sport. Arakoze cyane Eric Ndagijimana rwose. Ubwo ngubwo reka tuze twitereke natwe tuganire kuri iyi nkera y'abahizi, tuganire no kuri Rayon Sport, ariko reka mbanze mbabwire yuko